Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Khasi Hills Autonomous District Council kelapan bena ya ke yodo kabahak ni nong ba Shillong kum kayo kaban ompenan kam show iki plastik ne kata ka no plastic zone kabalang ru kayo kabala remtam bat kabahe do hakani ka than chete lamingi bat nang ni sakmat ka KHADC kala ai man siam iki pajba bakin panan kamben de kipla kibalasu de kijan ne kino ki kenja kibala ban pon ya kani ka ra la shem ha ka jelang kabala khot pelong da executive member ka KHADC ubakmi ya katna trade uba polling do ringkat bat executive member ubakmi ya ka yodo uba jamborwar bat ki bor sansar jong ka himamaliam hapo ka jelam jong acting cm upa em aina manix em kabala long ha khat lai trek matau nailar arajar khat khandai ilarai ba immediately in declare ya ka yodo kum ka no plastic zone dani ka jaga puta ka ba enam benar ka meka plastik kani ka declaration ga jongi paten treka meka ban concretize ka ban pen wandur ka ni rasim ka tu ka diki rai ki ba komsan kum ka jin shulur ya ki alternatives ya ke plastik kita kentuk ya kesla keba pendan kamba registration islam kepol radap mereka ba tomlong populasi untuk ke pendan kam dan kita ru kini ki company kiba mentaki manufacture ya kini ki bags kiba long klem ke pendan kam klem involved ya plastik de nangta di organic bags nangta ni krenru pa kecil pensyuri kiwi di alternatives kumpi pelakon but sedang hi kam ni hapan ai ke baik publicity but ya ke dia dak jinya rekat bat ke imam lim lagi ni kita lihat sendiri in jid iki cakap kiba komsan buat juga yo nak benda bagi pentip ba lagi side road lagi tintok betul ban rak akan awareness lagi ba awareness program kiba ngin penlong hak jingin rekat buat ke council buat tunjuk the authorities of the state government marka ni ke involved ya ke state government menwara ekonomi awareness program kewipat ke senjam ke ba nisno kan yarap ha nak mentaka jing ko jing suba bat ke jing long ke pat ke kya jing pat ba kolong ba ngidi bandan no ke cold storage facility nak benda mar kolong jur dan ke dok ha perishable items ki bangi on ki baru ha yodo de nak benda ni ngilak tungi ke ke komiti ke ba rate ke ba ini don ringkat nak liang ke council secretary to ke council asyong nangta ki menteri lindok nomsap menteri Karluki ban menteri Nongklau ban ile ban identify ya ka jaga plot of land la kalong hajan yodo ayudo dari syakiwi gwe pat ki jaga kiba in the vicinity jong ka yodo nak benda ba kan plela lelenti ya ka cold storage ka ban nyerap ba ngin habaju ko wargin in ne sa ya kejikut juga yodo bat haju ko por kan pen scam ru ya livelihood jogi brio jogi